Acholi in Lakwed TV and la dit de ben in matine i program wa meluet luo futwati ka berachel makelwonye ni Fort Beckers Hotel manonge i Guns Quarters i Gulu wa bilorolok man metekwaro chidong kiet machengjui ka chel ke la dit o kalmach en mit tietwa maduong maluke ke kiet ma jama egoni teme kere Acholi yang teke nego dano kara chiel peki yigo yik tiki koke ki wek koko beri kake nego dano ki wek koko beri ki lingo li tik ki tim meri gina ngoma tie mala bule wano temo nano kanyi yik maraj ikum lielo koya dele koya okay o koya amino biu nego koya a wid jo palaro Acholi keje matek o koya gi yigo waki mudogo ke muduro ke come chole kuori si gino time chien make yik enoni ki kwa wang ki chien o kelu chien madid ya choli kan o tuki karma dong gino miero chak cholo kuo amin kriya wane amin tiu ki wud la mogi manye o kelu ki dogang la mogi enyo bino chelo koya o yerro mali wi yap ka chelo koya ka dong yik make yigoni siemni make yigoni do charo chako much ila mogi en dong pia chelo lo pian lo dogo dong ke wachi ki chol kuo ki lo dogo wega jigi do bino wi kongi o bino wi aliz la kwana gi sien ki jog ma don ka to kama leng pian ni Jim maki yigo kila tocha. Ukelo do jigi o bieno kila ping madon kama leng. E kar madon ke nani toti maraj. Kingi uloki. Kinoni la tena Acholi. Kingi yu ma Acholi. Kinoni la tena Acholi yu chilu koya. Eno wego Acholi tika to wali. Wego Acholi dong luen ke kengi. Luenye pe karwako. Luenye ki luenyo I ot. Ki chile ke kengi piani la muge unego palaro aya palaro dong guti uchiek Acholi long ti ne kai kengi si karma lu diru karwa ko ke no loke ki waja kitimgo ki gulu ko yako wo gulu ko yako kara gulla muge unego ki chako gulu ko yako ki chako kwanyo muduro chako kwanyo ywecho ki chie karma ke kwanyo ywecho ki chie ko ya ineno kony gi to ke pieo ko yin pe neno lwenya konyo we to ke pieo aya kar ma lwenya ndo pie gamento konyo Acholi ke chulo kuopu koya ke ku chulo kuopa daka po koya ilao ineno kar ma ke chulo ku enuni we ko ping yamo ko Acholi wa kumbetini o ay yik ma ke yiko ki jeme lweny ento pi dana ta yinte ka yigo mi dan ke panga nyo para bad mu yuek o nyu leptong mo mage chome toro la en ker chien chule kuni ha dano neno ngoma timme ineno yeah si o wego meno kit mauno jimmo timme kwede o wego wana Acholi wora mo kenne magiti charo nyu magiti ka mo kenne penge ngo o kelu lwenyi ngomu ki lwenyo ay ne ko koya o ay yik maki yiko ki jim maraj o ko koya ke nere mahame o koya ke nere Pierre Ber ki wie ki yiko koya Pierre Ber ki nere Pierre Ber wie okay si donc cholo ko ne ke cholo en fude ne mo gali bari o en ki gimane we donc pepo ne na eto angeyo en fu ki cholo ko ne en gamenta ni en yo cholo okay piano donc nani ngo we ko da Acholi ne ke kengi luenye pe kar wo ba ki chile mere gang no si te ke temo si nano luenye to ke wale ko ya Acholi kanyi wo betar kar o ai enuni a cher kal ke kwar Acholi ne cha ma wo chet kiri e ke kwar Acholi cha jomogo akikor kaini kinego dano gi mo ka Pierre bichel wi angwen
e mo ka pier bi chela ngwan me o we dwe mario dwe mario ni dano ano gu char ka penyo ni ki chulo chila di ne ka ka gi char penyo ke kwa no yiti wa chi ki wajo diai mu miero ki chul ana penyo gi la nek be go bieno e jon ta be go bieno cha penyo dan ma jo mago ne go ne jon no wati gangi tibu pa ngata endo ne go dan pier ber e mo ka pier bi chela ngwan me o edwe mario mo ga ni en dan pier ber o leon do gango si don ne luor ber ka berutie kar ma lu dirro me dok ot eno no futie si don lu dir ma ge ber luor ge go ta don e karte bod lu tieno ni a wan yang baloti me ko man do konwa lu tieno do ye eno wa ga warwa ta ke di ke kwar chulni o ne go dan pier ber a penyo jo para to a wachi wun la to yi goni ning ki wachi ngara chel ma do dong muteki kan o wachi la to na ki yi go yo do lum ci ka o do lum gena ge ruge ab no ngutieno ngey ko neno meno gin mauti me ma puri dwe mario eni o beri ke kwar kan muti me ka gwa nye penyo gen be kom la nek Benadong tikin jo Pierre Bero. Pierre Bero tikunu weng. Aya kibeda o time kumukea. O time kumukea ma meta mi punye bot kaka. O ma gina ana kwana ma yeke. Aya. En yeka ngara tiki smartphone ka to ana ke kwanyo ka ke tiu kwede. O time kumukea ki kid gumen. O ke atila ticha gamenta madet. Si o ke achar berka choto daga la cho mo. Okay. Ni ende loin tiki fama be kid gum. Aya la choni giyubu megine giyu megine ma pol ni ker la lonya ni don ger da kana ni wachiru ka fui fam te ka no bin ka chul dongo ne ke kuno jone ge gware gi chiaro ka fui fam aya magi chiar ka fui fam la lonya do bir pire en ko wani ka chul lungo ka chul luti en la chota do bin ka chul chwa da ko ge ke ko megine aya te ka dong chulu jone li tap Jon ngarachil tuki wara ki tuano do go raro pin bam aya dano kare come bam ki nego nyero loe ma ki nego jalle o ke ani ke yiga chuli kita ana kwano ni man kumbeti daga pala to manu tikit gum arwata kere duwe o karte o wati kin jo mu nego chwar ni wa dago ma ke nego chwar pierni weng guchiaro joni eno weng wala gojuni weng wa dan me gangi don guchiaro narmo don pexe ineno ci yik kaki yik tie pier terma da piene tie lu roko kene gen kero ni gi muru dano ruba mi gi ni gene mu dano mano chien me pexe ento ka anati mu chira i riu man ma in dana man ma in nego ni no imuru ci ana ci ara ti mu chira ye chien bu lok doke gangu ko no yinik muru ni in pe muru chien pe muru tibu o bu chero nego gangu wat magang ni wangu ling do gang ni beru pexe ina man la bola rio ma ana neno ki wa gin mauti me me ni e kum lok mano ti me nek ka ki nego dani ki ka lega tie unyo dano ma ki biako ni pe ki yen ki tim gi mo ki ruko ki ot ki ruko ki jim ma wajo ni ki ot ka ki ruko li weng ka dong gok don wa gwal ki kelu wako ki yik ento ka o tiano ki ba ngom diel malo in miti neno wa furwati Lakwed TV e yupwa makilwoni luet luo ma an ka chel ke ladit o kalamach ene wakelu botu chabet duju chi tindi wan wa furwati ka neno lok me yik kin maki yiku kere yik man ni chake ito mano to ne gware i ret wo wol gi nera lañ ner accident mano wakcha mo kene o time o chan me guri chi la dit te ka konywa ki teto maduong pe man kumbiri ini dong watika cher dare mo kene ma la dit o yobo bot waka kany